Il-Kap tal-Oppożizzjoni ma jridx jitkellem dwar wieħed mill-ikbar skandli ta' kull żmien, dak tal-konkos diffettuż f'Mater Dei li biex jitranġa se jkollhom jintefqu 150 miljun euro mit-taxxi tan-nies. Dan hu pruvat b'rapport ta' esperti internazzjonali, iżda biex ma jitkellimx dwar skandlu li seħħ fi żmien il-gvern tiegħu, Busuttil prova jitfa' dubji dwar l-esperti. Dr. Busuttil, qed titkellem fuq ħafna trasparenza u qed nistenna tweġiba sempliċi. Qed tkellimt ukoll fuq ħafna nies li għandhom jirriżenjaw. Issa l-Partit Nazzjonalista jħossu responsabbli li kawża ta' dak li ġara taħtu l-poplu Malti ser ikollu jħallas 150 miljun euro sabiex jiġi irranġat il-konkrit diffettuż. Fuq il-suppost konkrit diffettuż ta' Mater Dei. Dak li għal Busuttil huwa suppost kien deskritt bħala gravi minn Andrew Harrison, id-direttur tal-kumpanija Erib. I would say it's very unusual to come across a case like this where there's, at the moment, it would appear quite an extensive issue around the concrete strength across two of the blocks. So that would be quite unusual in our experience. Have you ever encountered anything like it in a public building or a public hospital in particular? No, not in my experience, no. Fid-dawl ta' dikjarazzjoni bħal din, erġajna staqsejna l-Busuttil iżda baqa' jaħrab. Dr. Busuttil, għaliex int skomdu jitkellem dwar il-konkos ta' Mater Dei? Għax qed tħossok skomdu, Dr. Busuttil? Sorry. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li nhar il-ħadd li għadda żvela kif dan il-każ li involvi nies qrib Simon Busuttil se jiswa lil min iħallas it-taxxa 150 miljun euro. Dan wara l-isptar sewa 350 miljun euro aktar minn kemm smat. Inkompetenza grassa ta' nies li fosthom issa hemm minnhom hemm min huwa CEO tal-Partit Nazzjonalista, hemm min huwa ingarzat f'ħafna affarijiet oħra, ma lilin mill-politika. Jien nara sitwazzjoni ta' tant inkompetenza li qed iħallas u ħallas għalija t-taxpayer.